umviriza igisabisho canje. Mukama, tega ugutwi ibyo ndakuzamba. Nutega ugutwi ibyo nkuzamba Mukama, unyishyure ukurikije ubudahemuka bwawe n'ubutungane bwawe. Nuburanyeje umusabyi wawe, kuko nta muntu n'umwe mu bazima ari intungane imbere yawe. Turezwa kubw'amaraso ya Kristo. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, umwansi aguma nkurikirana. Ubuzima bwanje buvungagurikira hasi. Umwansi atuma mba mu muzimagiza nk'abapfuye kera. Umushaha wanje wayamye Mukama, umutima wanje watungutse. Ndibuka iminsi yo hambere, nkiyumvira igikorwa cyawe cyose, nkazirikana igikorwa cy'iminwe yawe. Nkizigira ko ububasha bwawe bugiye kundoba mu mazi menshi. Ndamvura amaboko nkayerekeza kuri wewe. Imbere yawe Mukama, umutima wanje umeze nk'isi yagadutse. Nunyishure n'ingoga Mukama, umutima wanje uri kurayama. Numpishe amaso yawe mweranda wacu, kuko nohava mera nk'abamanutse mu cyobo. Ese wonyera ku buntu bwawe bugica, kuko ari wewe nizigiye. Ese womenyesha inzira nogenderamwo, kuko nerekeza umutima wanje kuri wewe. Ngiza abansi banje Mukama, kuko ari wowe mpungirako. Nyigisha gukora icyo ushaka, kuko uri Imana yanje. Umutima wawe mwiza nunyobore mu nzira iringaniye. Dawe, kuko izina ryawe ryeranda Mukama, numbesheho umusuko wawe, kuko ubutungane bwawe rudasumbwa. Kiza umushaha wanje amaganya y'ubwoko bwose. Kuko ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma, zimanganya abansi banje bose. Uhonya abaha mu buzima bwanje, kuko ndi umusabye wawe. Tugire Kristo bakundwa b'Umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Ubu turabana b'Imana, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Papa, turabana b'Imana. Ababyeyi turabande, turabana b'intsinzi.
ugwaruka murabande murabana bumukiza abarushe murabande murabana bakaruhuro abagowe murabande murabana babutunzi abarenganywa murabande murabana babutungane eka twese turabande turabana barudasumbwa nimba mubyizera turabana we turabana b'ubusumba byose turabana b'ubusumba byose mutegetsi turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi papa turabana b'Imana mutwengatwenge turabana b'intsinzi dushima Imana turabana b'intwari mwihangane turabana badata turabana b'Imana uko tuzosa naho kutarahishurwa nagira mbabwire ko muri mwipaki uvuga ngo ndi mwipaki byatura ku buzima bwawe ndi mwipaki pani paki isanzwe si yo gufundurwa n'iminwe iyo ari yo yose si yo guhonja ko njwa ko n'uwo ari we wese si yo gukandamizwa si yo guforomozwa byumvikana ko kukwezi tugiye kwinjamwe nimbura umukobwa ntabwo umukunzi wari uzoza kandakanda byo nditashize byumvikana ko nimbura umugore ntabwo uri igikoresho cy'ubuca byumvikana ko nimbura umugabo ntabwo ubutware bwawe bushingiye ku ntagaga no ku bugome bwawe ndabahaye ikaze kuri uyu mwanya mwiza turi saa sita z'ijoro mfatiye ku masaha y'igihugu canje cy'amavukira ndabivuga igihugu canje cy'amavukira sogo yaravuze ngo wirebo irebo wirebo irebo irebo mombe Burundi irebo shaka wari inyamaswa mu mutima wawe ukabuze icyo wicuza icyo wakoze cyangwa icyo wakora wacyacu ugambiriye gukora ugacinyitabira ngo irine pabo shauri yako wawe nyene wigize umucamanza kandi Kristina rero umuryango wa yudikicaye ku ntebe y'ubucamanza cyo gituma uzokorera mu ruhombo ndabahaye ikaze kuri uyu munsi wa mbere wuguruye ukwezi kw'indwi n'umunsi w'ijana 182 dusigaze inusu y'umunsi kandi inusu y'umunsi ifise ubuhanuzi bw'iki bw'inzuka tubirabira muri Yohana 11 kwa Lazaro tuva muri kalendari ya Garagwara tukaza muri kalendari y'umwuka tubango Kristo yapfuye kwa gatanu mwiranda kwa gatandatu saa 9 z'ijoro arazuka Maria Magdalena aramamaza aramwana ati nimba ari wanwaye mukama wanje mumeretse tukaba turose kalendari mu mwaka niyo mpamvu umwaka ni ukwambuka umwaka ni ukujabuka ko ni anemba abo twasangiye amasengesho y'imisi 21 namwe mwinjiye umunsi mukashikiramo muhabwa umugisha kuko ngo watonze mu gatondo n'ubushitse ku mugoro ageze kugodoka ngo Imana yemba ko Imana yoroga nawe wifiki nakavuga ati n'ubutunzi bwaje we sinagwebye twapatanye sinagwebye wasabye mutagotwa undi Imana ikunda ubumwe ikunda akanyarenje turi ku munsi w'ijana 182
Eja ku musi w'ijana 183 tuzoba turi muri pro twagaragaye ko turabana b'intsinzi. Tubyina victoire guhagara hagati n'agati mu masengesho yacu. Eliya mu guhagara mu ntsinzi yiwe ntiyabonye imvura ihunguruka. Ngo abanye agacu kangana n'ikiganza ciwe. Wa musuku wari yakuyisarafate ko wa mupfakazi wa mwana ari yazuye. Wazungurutse inshuro 6 Eliya na wafukamye. Wari yafukamye ari haje akanoko. Waramwaza mbese namvura ngo wapi? Kagenda kukiyaga namvura wapi? Kagenda kukiyaga namvura wapi? Eliya akomeza gutaka. Nawe warambiye wavuye. Gamana musukaraza wakunchura gatandatu ndavuga ubutsinzi. Avuga ngo mbonye ngwe gacukangana n'ikiganza. Eliya avuga ngo ngende ubwire akabuti ngo tiduka ku kirima cya utaranyagirwa. Eliya nawe mani mwagu parkinga ku muyaga reka mbabwire mwaba Kristo tuwinjiye mu kwezi kwindwi ndagenda kubaganirira gatoya. Tubone guhabwa isezerano. Zaburi ndabasome ni Zaburi 143 niyo Zaburi tuzogendamwe muri uko kwezi kwindwi. Gitumushaka Imana ikumva sindakitse. Muga Zaburi mu mpfunyapfunyo yavuze ngo abasi banje bankikije kandi ni benshi. Mwasi wawe ntawo nzi wirutsa n'ubukene n'ubu nturatabagwa. Wirutsa n'ubupfubyi wiruka n'ubugumba n'ubu nturatabagwa. Ago wacitse intege kuko watanguye kwiruka utaraja muri menopause none wayigiye. Murarangwa ibyo bikanga Imana. Yaso. Na Imana se umugami wacu Yesu Kristo. Imana se umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana se wamushobora byose yo ntibikunda. Nakikanga. Mugabo yitwa Zakariya ni wabitsi. Waya Elizabeth nakayatsi. Marekaramura amatikecha. Famutse bijumuntu. Chako mucinege kandi Imana yavuze ko kapituna musikinje. Ntasoni. Hozo baterezwa mu nda ntasoni. Uzo umucacuze ntasoni. Uzobera mu kimenyetso cy'ubwasi bw'Imana n'umwami w'isi Herode ntasoni. Uzoba ikimenyetso cy'ubugome bw'umugabo w'intege nkeyi n'ingene Imana imuhana ntasoni. Ntasoni. Uzocanganikisha umuyuda ntasoni. Sinzi cyugiye guhagurukana n'uku kwezi kwindwi utaka. Ngo ariko umukama niwe yerekana inzira dukwiye gucamo. Uku kwezi kwindwi nutahagurukana n'iyi Zaburi uzigwaritsa. Niya Dawudi katondera ubutsinzi. Ngo mukama ni wumvirije kwisabisho canje. Utego gutwi byonda kusamba. Unyishira kurekeje ubudahemuka bwawe n'ubutungane bwawe. Nuburanya jaho umusabyi wanje. Kukatana umwe mu bazima ari ntungane imbere yawe. Ntuzene amafiketa nambi ngaho. Narisenze shije. Natanze kimwe muri 10 nitegeko nimutabitanga ahubwo waradekonye. Nitegeko zimbere y'Imana uti nakoze ibyo nategereza gukora. Uzawubwiye Imana uti nimba natanze igira 10 miliyoni b'imiliyoni 100. Ma 20 Nganga urumva rero witeka muhora muburanye Imana rero kunane ko narakugwa ko cyaka isuzuguro ngo none ngo ko naremego ngo hemaze gutanga 50 ngo hemaze gutanga 100 ngo hemaze gutanga yakadayu utanga ibyo wahanga utanga uri umusuku w'imbura kimazi n'icubwirizwa kuvuga kukwazi kwindwi n'ukwazi ubutu witeka sindaro nk'ico kunyura ku mutima wawe. Imana ikomeze kuzuze mu ibyiza nawe ukomeze uhitungane. Fukuririba ukuno kwazi utagarazwa kugira mwishari ry'ineza. Ukuno kwazi utagarazwa gukanyera ku ishari ry'ubutsinzi. Bana kubyongwa ahubwo wewe kubyonga byongesha itegeko ry'Imana. Ndaje mabwire sindi umusazi. Sindi umusazi. Ndaje mbabwire ukuno kwazi utagarazwa gukanyera kukwisobanukirwa. Inje waje byukayikura mu nzira yawe. Mutima udatunganye ukawuterera n'Imana. Kisiga cyo kubaza ngo ibintu nk'umukozi w'Imana ngo gute nigiye cyo kuvugana n'umwuka wera mutima mweranda. Sigiye cyo kuburanisha utuntu duhinduka udukoryo. Nigiye cyo kubwira Uwiteka uti nanjye mpaka Kampala. Bwiya mu buhanuzi
kuko agisuku ubuhanuzi ariko busanzwe bwiya mu buhanuzi ucuja muri za 43 kumva rero mbabwira ikintu kimwe hange gatoya Uwiteka ndahashiki ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ani 5 iza 53 ngo urubyaro rwawe nzorugarukana ndarukure mu buseruko nzogutorokanya ndagukure mu burengero nzogira uburaruko n'impereza bimwe bigusumbya amaboko babarozi baroga bikemera bamwe bagushika mu ijoro bikemera bagutongera ko bakakwabura bikemera ngo bumanuko ndabubwira ni ntumfatire garukana abahungu banje baviyo kure nabigeme banje nabo bave ku mpera z'isi garukana uwa wese yitiri ku izina ryanje uwo naremye ngo ninahazwe uwo naremye ngo ninahazwe uwo nabumbabumbye kandi nahinguye uwo ni hanituwoniwe kandi ngo humure kuko jewe nakuremye jewe musabye uyo ni Imana ibivuga se nitabivuga jewe nakubumbabumbye nkaguhindurira izina nguko uko mvutse ndutinya kuko naragucunguye naraguhamagaye mu izina rya uruwanje uyu munsi kuko azisuku guhamagagwa mu izina ry'umugabo wawe kuko azisuku guhamagagwa mu izina ry'umugore wawe kandi simbahukanishije komeza ahubwo nuko azi kuguhamagagwa mu izina ry'Uwiteka ugahesha umugisha bagukikije bose kusukwazi kuguhamagagwa nk'umwarimu kati kukwazi suguhamagagwa nk'umuganga kati kukwazi suguhamagagwa nk'umukobwa afise mu ndazero ukukwazi nukuguhamagagwa nk'udahangagwa nk'umunyagikundiro nk'umunyabwenge nk'umunyabwitonzi mva ngo nuje bukamazi nzoba ndi kumwe nawe nikuvuga nugomba kurengana ibisebuzi bigeragezo biguhanamiye kukweza Uwiteka azoba ari kumwe nawe ngo ni waca mu nzuzi nizizogutwana kuvuga ni imitego ni byashiriweho kukugeza ibyashiriweho kukweza kuko Imana imisi yose ngo mukudutyorora ngo ikoresha makuba nabwo ikoresha umuriro nk'uko batyorora inzahabu niko Isaya yavuze 54 ngo ikoresha makuba icagiye ngo tukagaragara nk'abapfakazi ngo ariko itugarukiye ngo nidusubira kwibuka ibihe twagizemwe amakuba kubera twari mu gihe cy'ubupfakazi none rero iki ni gihe cyo kwibagizwa imibabaro ngo kandi ngo ni waca mu muriro ntuzosha imbehe nazo ntizizoguturira umuriro niki nipimwa kw'ibyagaso byakahise kawe byasogokuru imivumo yabo uguterekera kwabo ugusamana kwabo ukubarego kwabo ukuraguza kwabo uguhinyanyura ugusura ibinyoma ukwiba kwabo ko witandukanije nabyo niryo sengesho ryabereye mwitanura ry'umuriro ryari ryacanywe n'umwami hafi w'isi Nebukadinezari mwami wa Babiloni amugira ibyishimo bya fake byishimo bikomotse ku busambanyi byishimo bikomotse kurenga ibigo byishimo bikomotse ku bugambanyi byishimo bikomotse ku kurengwanura ku kurenganya gushingura karimbi kabandi kurya iby'imfuvyi kurya iby'abapfakazi byishimo bikomotse mu gutamba bitamba abana b'Imana mwatambye abatambika ariko igihe si cyo gutamba uzamutamba bikugaruka kazopfe kuba afise amatwi yukumva ijambo ry'Imana uzamutamba usanga witambye uzamutambira Imana usanga wakeje wawe ndabarahiye nije mbiko ndabibabwira umusimo wabo nta jambo ifite kiniga cyukwemanga ibyabyawe abahungu baravuze mu itanura ry'umuriro nabi ngo wahuca urutunganya ngo ariko uyu munsi ngo dushimye kwitamba kw'igitambo kwitanga kw'inkuka nzima igushimisha mwami nushaka uturengere nutabishaka twe tukubikije mu ubudahemuka bwawe turazi icyo wasezeranye n'icyo tugizene duhojeje ku mutima Imana avuga ngo ndi umukiza wawe ngo Misiri nayitanze ko incungu yawe nukuvuga iki Misiri niba abandi bacinyiza abana b'abantu kubw'ubutunzi bafise n'ubutegetsi bafise abimana izoba bagomora kwibiti izobagomora kuruhere ibagomora kwinda ibagomora kwibikari ibagomora kumwijima nawe kugira ngo wibere Gosheni uvuga ngo go haluede janti haluede azavuga ngo Yesu Kristo umukiza wacu Yesu Kristo aradutabara aririmba rushasha hari idafira shasha hari amahame mashasha hari ubutunzi
bushasha nuzosaza wangusohogwa nuzosaza witwa ingumba hari ubundi buryo Imana ishobora gukoresha wagusuzuguye kamaramarira mwitera kabyuka za gukubita ibipfukamiro byo ngo abami ngumbiriza ngo nabamikazi nane bibiri ivuga ngo ikireka ndeka yuko bivuga byose uhapfe utazogaruka kubyumva ariko mutima w'Imana kubwira ibyo ukeneye kugira ngo wongere ugarukana umutima wakomana muri uko kwezi dutanguye ngo nanga kushi naseba mu kibanza cyawe kushi murazi cyari cyo kubera kuri nagacira mu maso yanje kubera ko watewe Iteka kandi ndagukunda nico gituma ndagucunguza abantu ngatanga ibihugu mu kibanza cy'ubuzima bwawe ndababwije ukuri Imana iradukunda vuga ngo amen Imana iradukunda vuga ngo amen Imana iradukunda vuga ngo amen nimbi gukunda uyu kwezi igiye kugutabara twaravuye mu kwezi kw'icizere kugiye Kwemerwa uko n'ukwezi kwa mbere kwa Rubeni turava mu kwezi kwa Simeo avuga ngo ngiye kumvwa n'Imana urakomeza urategereza turava mu kwezi kwa gatatu kwa Lewi cyangwa Levi kwizera kugiye gukundwa kazwa kwizera ko ari cyo ugiye gukora ibintu bikemera turaja mu kwezi kwa kane kwa Yuda tuvuga ngo mu mashimwe Imana irabyagira turavuga ngo ivy'Imana eka ndababwira n'abahabara barinjira badandi baraza ngo Imana n'umucamanza banefutari ngo ubu turamusozera Nefutari ngo nagwanye ingwano z'Imana ndatsinda Nicola Kele yavutse abivuga ubura bwo butarazinguruka avuga ubugumba bwo butaramuvaka ruko yatanze umuhabara reka mbabwire mwatanze ibiguzi byinshi ngo Mwemerwa reka mbabwire mwatanze ibiguzi byinshi ngo mukundwa akazwa reka mbabwire muracari ku rugendo hari kindi kije guhangana namwe mugabo mugira umugisha mveritsa Bibiri ravuze ngo umwasaguma nkurikirana Bibiri ravuze ngo ubuzima bwanje abuvungagurira hasi atuma mba mu muzima giza nk'abapfuye kera ngo umushaha wanje wayamye umutima wanje watungutse reka mbabwira akagana tukinjyane muri uko kwezi kw'indwi ni Zaburi 143 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 ngo umwasaguma nkurikirana ubuzima bwanje abuvungagurira hasi atuma mba mu muzima giza nk'abapfuye kera reka ndababwira akantu kamwe bugingwana muri ko muragwana ndi muzizi kanibwira abagore n'abagabo abakobwa n'abahungu mu byumvire abakristo n'abapagani mu byumve mugaruke ko Uwiteka kuko ni wazo ubuzima bwanyu shetani kirabahenda yo kakakona gaceceke cyangwa ukavuga mu guhindura igitsina mbabwira kana vuga ngo yaga mutima w'Imana yaga uku kwezi nuko umuntu yitwa nde sa oya twaravuye kwa Rubeni turava kwa Simeo turava kwa Levi turava kwa Yuda turava kwa Dani turava abo kuri Biriya babiri turava kwa Nefutari twaraye twasozeranye n'umunsi w'181 dusikaje imisi 2 ngo dusozere Neveni twinjiza isengesho imisi 71 y'amasengesho bitwinjiza mu kuri kwa amasezerano yacu hagati na hagati mu mwaka ubu twinjiye kwa Gadi uvuga mugisha ugiye kubaho inamugisha kandi umugisha sikindi kintu si wa mugisha waso si wa mugisha wa nyoko mugabo yitwaye bunaratangaye yaravuze ngo muragushywa kuhabwa na so cyangwa n'abagenzi uko nawe yarazubwiye ko ahisha umugisha abandi ngo ariko umugore yubaha Imana ngo ningabire y'Uwiteka uyu mugisha no mugisha ukanyereye kwishari panishari ry'ukwica panishari ry'ukwiba panishari ry'ugusuzugura no ishari ry'ukubintwari kugira ngo Wemerwe hari umugore yitwariye ndamukunda yarabonye ati data we nyene yarabonye ko ndi mubi mu karere barabona ko ndi mubi ntibankwa data aravuga umukobwa ni ntamushora kuri umugabo atamukunda atamukoye simbona ikindi kintu nzomufatira amushingira ko utamukunda byumvikana ko nawe yamwikuye ko burya rye n'ababyeyi bavuga bati binakenoje bagahora ko baravuga n'abantu bujyarananiye yaza ngo ngo mwana wanje umukobwa wanje mugabo arabimyenda ufise ngo nikijya kigabo ciwe yigutse bakakwicecekera ko nta karorero kamwe uku kwazi kwa Gadi ubundi Gadi n'umwana avuka ku ncoreke yareya reka mbabwire gatoya ahantu muhumve mumviritse kumwasaguma ankurikirana
ani hahandi umwasi wawe agira ikintu kugira ngo akwereke ko ibyo wakoze byose ari ubusa. Umviriza Yakobo murazi ko yakoye Rakele amuku imyaka 7 amukwera y'inarume yahungiye kwa y'inarume aramujyajyanya cyangwa umugore adakunda ngo agoma vire birashi mu maso ngo Rakele nawe ari mwiza cyane afite igikundiro n'amaso meza cyane nkayo yiwawe. Ni kuvuga rero Yakobo Leya Imana imuha umwana avuga ati mukamurakoze uranteturuye ko Yakobo ntiyigeza amuyimvamo ntigeza amukundagera kugwega avuga ati nzongera nkora indi myaka 7 mume wawe ndi ubwa mbere baramumuha acabagira ari babiri. Mugabo Imana ikikora kajende kugira ngo Leya yemegwe izibinda Rakele wawe ndi w'igikundiro kandi yaza kurongoka ubwa kabiri muga yakonzwe imbere. Ibikoze gutyo Imana cyabaye n'igiki. Leya arabyara umwana wa mbere Rubeni, arabyara wa kabiri Simeon, arabyara wa gatatu Levi, arabyara wa kane Yuda. Sibyo? Leya aravuga ati ndapfuye. Rakele aravuga ati ndapfuye. Mu w'igikundiro muga Imana yazibinda aravuga ati ndapfuye. Avuze ati ndapfuye. Ayidodombera Yakobo. Yakobo ati noje ndaguha abana nkuye hehe. Ico yakoze ni igiki? Acambwira ati nguyu ngincereke yanje. Nambere umuhabara abyare wa muvumo kwa Sara ngonde ngo Agayi nagenda ryamane na Burahimu ngo maze Agayi hageze ko abyara ngo azopfuka amasara ngo acabyarira ku bibero byiwe ngo hanyuma ngo umwana ngo bavuge ngo Sara ngo yarabyaye ngo kandi uwo mwana bari watorana ibyiwe buca kabira mugirira ishare komba kumwica murungi kataca muhaye murukana mukuza w'amazi Imana inamugabira inamwana isezero na Buramu tabizi na Sara tabizi. Ayo makuru twaraganiye ko mu gihe mu mwanya wo guhindurirwa izina ibyo bituma ndaje gatoye. Murumva ko umwana wa gatanu Yakobo yamubyaye kurinde yamubyaye kumuhabara ngo umuhabara azaniwe nande azaniwe na wa mugore atabyara ari we Rakele kandi mugore w'igikundiro mu byo mubiri wo muhabara yitwa Biliha niwe havuye ajyamana na Rubeni. Biliha Rakele amaze gupfa kuko abahabara ba Yakobo babiri babyaye abahungu babiri sibyo abahungu babiri niwe Rakele amaze gupfa umuhungu w'imfura kuri Leya mwene wabo na Rakele bagore ba Yakobo yahavuye azaryama ku buriri bwa yancereke niwe muvumo Rubeni afise ico kitiwe. Ni kuvuga rero niwe aciye abyara umwana wa gatanu wa gatandatu Dani na Nefutali. Okay ngo kuko Imana ari ubutungane yantunganirije yanyumvise. Hanyuma Nefutali ku kwezi turangiye ngo twagwanye ingwano zo mu mwuka niyo mpamvu yamasozegwa n'isengesho rigambire kugushikana mu kintu utazi mugabo witeze ikintu kirunduye burya ni wasengeye busa naho wogerejo twosozera amasengesho tarabona inyishu burya ari kintu mu mwuka wubatse gishobora kugutunguza ineza ugatangara. Rero ku kwezi twinjiyemwo ngo Leya murumva ko afise abahungu 4 we yibyariye mu nda yiwakonsa n'amabere yewe agera igihe ahagarika imbyara avuga ngo nshimiye Imana. Sibyo ngo nshimiye Imana kuvuga ndanyutswe mugabo kubera abonye ko mwene wabo arosi kimwerura ku mutima yongeye kugira ishara aravuga ati nanje negeza kurondera Yakobo muhabara akirondera undi muhabara wa Yakobo wa kabiri. Aho nta shari ririmo tudahendanye aho nta shari ririmo harimo ishari ryo kuvuga ati mwana wacu ntigaze yose aje naronkeje urayaciye ha Yakobo muhabara reka nanje ndamuhe Yakobo muhabara. Jagituma Mungu wa kabiri yamubwiye ubundi mugisha ugadi ni mugisha mugabo uwitwa Shara zo kurikira ukwezi k'umunani ni beatitude nubuhigwe nukuvuga ngo Imana yanunganije amaye ubuhigwe kuko nanje ntigunganye umugabo ngahincoreke ari kwisharira rimwe arivuga ati kanda gakomesha kwabye kuncoreka kishima nanje ngira incoreke nishime. Abangu bacaba 6 mugabo 2 bari kumuhabara wiwe harimo akantu kishari yisharira irasigurika muri uko kwezi kwindwi ugiye kuvuga utuwanyambwiye ngo naco nzovamo ngiye kwirinda icyaha nirinda kujyajyanya Imana ntunganira Imana mugi Imana neturure icyo mu rundi ruhande kuko hari ibintu tuba twarononye hari ibintu tuba twarishe mugabo wafata umwanzuro nka kujya basikwa Samusoni niyo mwobyumva. Samusoni namankunda kwibabwira icatumye harugwa mu ntwari undi Samusoni yarababaje Imana. Samusoni Imana iramuburira yamubwira ava mu bibero bya Delila Imana iramubwira ngo girike muga Samusoni akomereza urumva yarababaje Imana Samusoni bihagije mugabo umunsi umwe Samusoni avuga ati Imana yandetse ndahanika bwa buri nabaye ikigorye so ubugingo bwanje ndisindaburika ngo buherano. Uyu numwanya kuvuga uti je naho nagwaye sida kwera ibyaha byanje je naho urugo rwanje gwasambutse ngiye kuba intwari abamvuga bamvuge ibyo bamfatira ko nakoze babivuge ninda nako bazivuga bazimenye n'ibyaha nakoze byose babimenye mgananje ngiye gukora opposite y'icyaha ngiye kugendera mu butungane Imana imbone indabe ryiza cyo Imana iragukura kwicangiro cyose
bitandukanye cyane n'umuntu agiye kuvuga ngo narabikoze nibambona ndabyihanira mu ibanga. Wabyihaniye mu ibanga urabikora nibabibona mugakubera kutagwaniye ubutungane ngo uzi imbere y'Imana ubibwira uti ntunganiriza. Biguma nk'ikimate ngaho guma n'iminkanyari guma n'icangiro. Niyo mpamvu uzoreshwa bipfire mu nzira uzogira ne uzokora urombo ntumenye ruzananye. Ibyo biratandukanye. Nuvuga bawewe yumunsi nusuye gushaka kwambara nkuko abandi bambara. Nusuye kugomba guteka nkuko abandi bateka. Nugombe gukunda akaza nkuko abandi bakunda akaze kuko arugera rukundo ntuzico rushingiyeko. Uyu munsi nsimwa byabindi ngo hari umugore yajisha umugabo wiwe nguraba uwundi mugabo nguko bimeze. Nguraba uwundi mugabo nguko bimeze. Nguraba uwundi mugabo uko ngwingane bakundanye ngo bava mu misango n'impangu zirabiri nkuko zirabanye. Ngo umugabo ngo akahaguruka akava kuri vora agaca agenda ku muryango wicaye ko umugore wiwe akamuprotokora akamugororera. Musi uwo mugabo ugoragira ishari umugabo aramubwira ati yamara mbabarira sishaka kubaho nka runaka. Jewe sinzi impamvu amugororera none bigutwaye iki ntaza kukugororera vraiment ukiyugurura ukagenda. Wa mugore agira ishari agomba kubaza mugenzi we ati mbwira ibanga ukoresha kugira ngo umugabo agukunda kubahe gushika imisi yose yamaza kukugura muvuye gusenga. Atugora ukunda gukunda umuhiki ubigenza gute? Murabyumva? Iyo shari kugomba kumenya icyo ukora ngo wemekwe. Murabyumva? Muzikino yamubari. Ambwa ati ni modoka ari yapfuye nshuti yanje. Ati japwanye ndi ndani sinugura ngo bikondeke. Umugore kintu namukundiye ko gakuru ngiri konda gasoma yaciye bugufa abwira umugabo ati narakubabaje ndakujisha shaka kubaho nk'abandi ngirira imbabazi twubake bikomere ndabizi ko nakubabaje nawe utabora bimaniye ufuti icyo cize nanje napfuhira ko wo nkunda. Mugabo aravuga ati bwari uburenganzira bwawe ariko ukomere rero ureke kugomba kubaho nk'abandi. Uko nukwazi guko aho wahuvye udakomeza mu guhubira mu kinyoma weruruka vuga ukuri ko buzima bwawe. Weruruka bwira umukunzi wawe kuko nkuguhisha umugabo cyangwa umugore wawe. Yego hari ibyo wamubwira bikamusambura umutima bikabangiritsa. Mugo kwezi nuko ugendana n'Imana ukabwira uti Imana iyamara mana gira neza papa gira neza. Rero reya aronka God kuyindi ncoreke. Nigiye cyo kuvuga uti nakaya kajede nokora ngo Imana inyemere kuko Yakobo nico yasigura. Nakaya kajede nokora ngo Kristo anyemere. Nimba ari kwitanga, nimba ari guha abandi, nimba ari kugira umutima wa gutsukirwa mu abandi burya nico ziri patwigisha. Uko ubundi rero yarabwiye yarongeje kandi shari yagize yaguye Yakobo kuko buriya Yakobo muzobwiweze neza nuko muri Israeli batavuga umukobwa burya uwagiye kuba incungu yagize 13 mugimani yenseramwe agakobwa. None nimwumva ko byari kuza mu bihe byo guhora tucuragirika tukaza muri negative n'uri naho Kristo yaducunguye tukongera gukora kugira ngo ducungurwe ahubwo nidusaba imbabazi mu maraso y'umeranda gusa. Muzobyiga nidushikira Yozefu muzobyumva agaciro ka Yozefu burya nibwo butabazi bwa Kristo kuri twebwe caca niyo usomye Zaburi 105. Ubu turemegwa bugena zijya mu ngano babaca subaho nizo zibakura kwibicumuro no kuba ari kugira ngo umubiri wawe ugire igitambo utambye kugira ngo wabugingo bwawe bubwirate ngo wabonye mubiri burya igihe cyose baguciye impongano ni nka kujya kwa bande kwaba ndikonda baraba Yobo yarafise ibintu byinshi yarafise abana bashika 10 abonye yagejejwe n'abagenzi be bitwa bande rega nibo ndiko ndaraba amazina Elifazi nande n'abagenzi be batatu Elifazi Temayi nande Kunda izina ry'umengari muri 36 Bilidadi. Abagenzi b'abatatu Imana yabaciye kumuzanira inka bakamushikanira amaze gutsinda. Imana yari yabibonye ko nabo nk'abana b'abantu bari bananiwe. Suvuga ngo nibyaha bakoze mu kwagiriza Yobu nuko bari bazi ko Imana itunganye babwira Yobu ubwo Yobu nawe akishingira intare. Rujya gwaro rugamba rw'Imana. Nubara rimongano baguca kuba ari kugira ngo umubiri wawe wemere gutanga igitambo wemere kunyagwa ikintu nimba ari ubureta nimba ari akigoro nimba ari kubyuka gusenga nimba ari kugirana n'ikimongano isigura ubundi kugira ngo ubugingo nababwira mubiri ati mubiri wabanye iyo uyobye ucibwa amande kabara kanu gatamuga karakwiye uwari umurongo w'icapura mu kwibikoze neza birakwiye niyo mpamvu n'Imana kugira ngo idukure kw'ibyo nyidusaba kamwe muri 10 yaduhaye
dusaba kamwe muri 10 yaduhaye. None rero ku kwezi kwa Gadi muharanire kuba bamugisha. Uku kwezi kwa Gadi muharanire kuba bayinamugisha. Uku kwezi kwa Gadi tugira isengesho ameme tajya kwakira isezerano rishasha ryo kugira umugisha wuzuye. Twongere tunagira isengesho ryo kwikuzako icuka kibi. Ryo kuguruza ubudahangagwa ku buzima bwacu. Ryo kuguruza ubushobozi bwo kwemerwa imbere y'Imana, kuko nidushaka kwemerwa n'abana bantu tuzopfunika mugani twemegwe. Mugani Imana yatwemera tukayitunganira mu byo yadushinze, tuzogira hane tuzoronga umugisha kandi Imana izoha abantu kutwemera. Ubundi nkunda kubwira abakobwa ya cyose mugira ubwigoro muri manika muragirane murambarira iki byose ni bwiza. Mugabo nagira mbabwiza ukuri iyo naho wifinyoye imbere y'Imana, kandi kwifinyora imbere y'Imana gutunga umutima utunganye, ugatunga ibiganza bitunganye, ntujyajyanye Imana ugatunga urumva ubwonko butunganye, amigdala yawe kuzuramo ibijanye n'iby'ubwami bw'ijuru. Kandi buriya ntimwibaze ngo biratandukanye n'ubutungane bw'isi. Iby'ubwami bw'ijuru n'ubutungane bw'isi niko bimeze. Nukuvuga rero icyo gihe Imana irakwamaze ikakuvotorera urugo, ikakuvotorera inema, ikakuvotorera imigisha musika ruvuga uti mbega mushingana ko ari warandiye ngakubita ibipfukamiro kenshi gisonzesha kenshi wari he mushingana yuko umwana bayiga nukuri tutaba turiko turose inzo yabageze ko zo turagenda mu kaduka kacu umwana ari kwivora tibushingana waje bari akogati mupazo je sinzi yo nari nasinziri tega ntaje sinare bwakubone mukivyo bindi mwimanika muzimanika mwagera mu gitanda atangure kuraba batari imanika ninde wundi noza gukora mu bwongo canke mu maranga mutima kugira yimanike tangure gufatira kuri kintu cyawe bigaragara. Amabwa rero twarayabonye tubibabwira ntituba turiko turashinyaguza turiko tubagira ngo muyegereze Imana. Ikiniga cyo kugira Imana ngo nkiza basi banje mukama kuko ari we mpungiyeko kunukwezi kuguhungira ku mukama kugira ube mugisha tinyigisha gukora icyo ushaka mukama kuko uri Imana yanje. Ikiniga cyo katayindi Imana iba mu buzima bwawe. Mungu wipfuza Imana iramufise umukobwa kanatsinda duhagaze mukuri kwa masezerano. Bwira Imana utumutima wawe mwiza nunyobore mu nzira we wamaze kuringaniza kuyoborwa na mutima w'Imana, kuko abayobowe na mutima w'Imana ari bana b'Imana. Kiniga cyuko umwana w'Imana avuga izaburi ijwi rivuye mu ijuru rikavuga rivuye mu ijuru kuri Kristo ari kubatizwa muri Yorodani ryavuze ngo iki nguno umwana wanje nkunda cyane ni mumumvira ngo muri we nasanze bimimbara byose. Ariko natwe umusisika Imana ivuga no, kuko ni turi mu mazi ni turi kubatizwa mu mwuka w'Imana muri mutima mweranda kubwo ukuri kw'ijambo ry'Imana riguye muri twebwe. Ni nako Paulo yashinze navuga ijambo ry'Imana bibe muri twebwe rigwiriye rwose. Je ndavuga twe kuko Paulo wowe yaracera arenganye sibyo. Nukuvuga ikire kiniga cyuko ijuru ryugurukana mutima w'Imana gasembere kumva mutima wavuga karimba adudubiza karimba umukristo mbajije kibazo kare ndavuga nikireka ngibike nzocigisha ko ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri ukuje muri uko kwezi kindi ndakirengana n'ibigirangana ndabarahi avuga ati nabyose ndiko ndirimba avuga ngo narakubonye numva ndaremye kujya ku mwana iyabonye umubyeyi none Mana yanje ubu ndahimbawe. Umva ijambo ryawe ryarambakuye jewe mva mu micayo ngonzi wawe twiba muzi micamo muri umugi n'umucamo mwitabi n'umucamo birakubwira ngo ubwonko bwawe cabumera neza ngo cusinzira. Ibyo bintu usinzira wabanje kugira ibyo bintu usinzira wabanje gupanika ibyo bintu usinzira wabanje gupanca ariko ubwonko bwawe ari bwo buri mu intebe y'ubutunzi. Imana iraboretswa kwaritanga itiraritanga karuko Yezu niwe karuhuro mukama nemwe musenga kuti hindura inzira bazi kwanzira nta nyamaswa ziri mu Isaya 35:8 ijambo ryawe ryarambakuye riramagurutsa mva mu micamo nkozi pfaya mu bapfumu pfaya kuragutsa pfayo
byagusabye ubutunzi bwinshi bigusaba amafaranga menshi kugira ngo ugire ubwo ruhu uraza amafaranga utanga ku kwezi ngwino witaka ku fresher mva mu micyamo ngozi wawe twibanire none mbyeyi nkunda ubu ndaje wawe icyo ngusabye nguzumfashemwo nuko ndokwama ndumukunzi wawe pampe niho mbyeyi yanje nopfa ngiru wawe ugasasa n'ubusaza butagira guhongagurika nk'ingoroki nk'ibitari by'ingoroki pana gusaza widodomba winihira busaza n'iconje n'ijambo ubutwari n'ubutungane sabwe bukamandaje narengutse njenziye ko fasha ngukunde rwose niho no kwitura ubutacisubirako karatsinda niho woba mugisha erega nupacharikira hagati ngoma yirabiri yananiye impyisi ngo ndetse yakipasukira hagati n'hagati ibura kwamerwa kuko shetani yatora ukuguru kwikuryo cye kuko bafu n'Imana Imana yo nawo yibice 99 n'akaro ntigeze ikeneye kukwigarurira wese arara nusengera muri yizabura ukajabukira muri ubu butware n'ubu butungane kubw'izina ry'umukama uzobeshwaho n'ubutungane bw'Imana kandi umusha wawe uzokizwa amaganya y'ubwoko bwose ubu n'ubuhanuzi bwo muri uku kwezi kwindi kandi kubw'ubuntu bw'Imana Imana izozimanganya abasi bacu bose ndavuga umwasi witwa bukene nkavuga umwasi yitwa cyangiro nkavuga umwasi yitwa kavuyo nkavuga umwasi yitwa kaboregwe nkavuga umwasi yitwa busambanyi nkavuga umwasi yitwa bubeshi nkavuga umwasi yitwa karimi karekare nkavuga umwasi yitwa manyanga nkavuga umwasi yitwa madeni nkavuga umwasi yitwa bushirasoni nkavuga umwasi yitwa zana muri wewe umwasi yitwa bugwayi umwasi yitwa murozi umwasi yitwa bwiyorobetsi umwasi yitwa butinganye umwasi yitwa kwinezereza muhazira rirari ryanyu muri rya manyanga yanyu koko umusabye w'umukama tugiye guhagarara mu mutima wacu akadudubiza ngo iki ngo kuko warize uri mu butayu ndakumva manuwe no kukumara intimba vuga uti kuko nariza ndi mu butayu kuko nariza ndi mu bukane kuko nariza ndi mu byaha kuko nariza ndi mu byago kuko nariza ndi mu magagwa Uwiteka manuwe no kumara intimba cye wiraramira n'umukoko kukuryo ndakuguha ribikana kumva n'isura Kristo n'umuhuza wacu mwisi y'umuka duhana ukuboko muri uku kwezi kwindwi nawe ubishaka twungurunani tuvuge tuti ngo nyagasani tuga turi kuririmba turi gusenga twahanye ukuboko kukuryo twinjiriye mu iramba ry'umukozi w'umuhanga nugomba gutahura ubuzima bwa Kristo bukwinjiza muri uku kwezi kwindwi genda usome inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Mariko yigaze kubwira umugiriki atumya Filipo ngo amubwira ko tumushaka ubu twemeye kubw'ibitangaza by'iyo ndabijanisha n'ijambo yari yaravuze ryanditswe na Yohani wahiri wabemera batarinze kubona ibitangazo aravuga ngo kandi umubwire iki si cyo gihe kuko yari yitwaje ibitangazo umugiriki aranga kwemerwa kuko akeneye ibigaragara gusa ariko umugabo Yohani 3
Yohani 3 umugabo yitwa Nikodemo aremegwa kubw'ukwiyomba. Yari yombye atanga ziripa. Iyombe mu butunzi bwawe, iyombe mu bwishimo bwawe, ubwira Uwiteka uti sindi bukunyanganye uko wabivuze ariko ibyonye nibimveko. Iyombe. Natwe ramwisi y'umwuka w'amaye kubako kuko twuze umuzingi Kristo ari hagati ni wa rutare rwacu turamabuye mazima. Rimwe, kabiri, gatatu. Nyagasani kubw'inkomezi zawe ntabwo nzotinya kunyura mu mawa. Uramfata ukuboko kukuryo Kristo jewe ntabwo nzatinya. Kabiri, ntukibaze wewe ibizoba ejo, uwo wemera arabigukorera. Kukurusha cyane inyana agaciro kandi zisarura zitabibye. Gatatu, ntumusiga umukunzi wawe, ntumusiga uwakubabaje, ntusiga urubyaro rwawe, ntusiga uwo mwasezeranye naho yaguhemukiye. Ngwino muvandimwe dusange Kristo aradushaka aduha amahoro. Ngwino muvandimwe dusange Kristo kwisi nta buhungiro buhari, buri mu bwami bw'ijuru kuko turi ambasaderi babwo. N'ahandi hari igisubizo cy'ibibazo byawe, n'ahandi hari igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Reka kurakura muganza wagumufashe atari kwa Yesu Musa, ngwino tuno tumusanganire. Twese rero tuvuge ko Kristo ari ubuhungiro, bitwinjize muri uku kwezi kw'indwi, tube bamugisha, imivumo ihunge, ibyago bigende, amakuba agende, ibyankiro bigende, urupfu ruhunge. Kristo buhungiro bw'abarushe, tumusange araturuhura, ko twabonye ubuhungiro Kristo, ubuhungiro Kristo, ubuhungiro Kristo jewe ntabwo nzatinya. Ngiki kimenyetso kibonetse kivuye mu ijuru, ngo ubumwe tugiye kunga muri uku kwezi k'indwi tugahabwa umugisha. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, soko ry'ibyiza byose, ndagushimiye cyane kucyo wakoze kuvana tukiri mu byiyumviro byawe, ukaturungika mu nda z'ababyeyi batwibarutse unyuze mu rukundo no mu bumwe bunze. Ntiwashingiye ku buhemu bwabo ngo udutakaze, ntiwemeye ko tunigirwa mu meshi. Dusenze isengesho ryosenga Benoni umuhererezi wa Yakobo,
ariko iri sengesho turijanishije n'ubuhanuzi bwo muri uku kwezi kw'indwi, kuko mwipfuhe rya Leya Zilipa yarose Gadi, Yakobo yagabanye Gadi. Kuko iryo pfuhe ryo guharanira ubutsinzi, Zilipa yahawe amahirwe, Gadi araboneka. Uku kwezi kw'indwi Mukama tuzamukanye amashimwe y'ibyo wakoreye ubuzima bwacu kuvana tukiza kuri iyi si gushika uyu munsi, kandi dusabye umugisha udashingiye ku bigaragara byo kuri iyi si, ariko ushingiye ku budahangarwa bwawe tugiye kubera ihema. Akira imibiri yacu, akira imitima yacu, akira ubwenge bwacu, akira ugukunda kwacu, akira ugushaka kwacu, akira ugukora kwacu, akira ukurondera kwacu, akira ukuvuga kwacu, akira ubugingo bwacu, tugabe utugenze nko gushaka. Ishushanya mu mitima yacu muri uku kwezi, aho batwise abarozi ugaragaze ko turi ubwoko bwawe, aho batwise abasambanyi ugaragaze ko dufise umutima unyuzwe umwe nyene wari uri muri Kristo Yesu, nk'uko Paulo yabibwiye Abafilipi. Aho twagaragaye nk'abana bavuka ku ntagondwa, aho twagaragaye nk'abana bavuka kuri maraya, aho twagaragaye nk'abana bavuka ku barozi, aho twagaragaye nk'intagondwa zo mu bwoko bwawe, uyu munsi udusamira imitima. Ubudahangarwa bwawe bugendere muri twebwe, bukorere muri twebwe, bugaragarire muri twebwe muri uko kwezi kw'indwi 2025. Uku kwezi turashaka kuba Yehova Shama, uture mu mitima yacu himbarwe. Nta biti by'imyelayo turi kurondera nka Dawudi ngo tukubakire ingoro. Twatangajwe nuko Kristo yaje akavuga ngo izosambuka nta n'ibuye rizosigara kuri ndi kandi bikaranguka. Twatangajwe nuko Kristo yaje yagiye guhereza byose akabisanzaza, akavuga ngo ingoro ya data nimugire ingoro yakaguri. Tuje twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, wadupfiriye ngo duhembuke, wadupfiriye ngo dutabagwe, wadupfiriye ngo tugire impinduka, wadupfiriye ngo turambe kandi turanigwe, wadupfiriye ngo tugire igikundiro, icyubahiro n'igitinyiro. Turiyambuye Shetani n'imirimo yiwe, turiyambuye Shetani n'ibikorwa byiwe, turiyambuye Shetani n'inyoshambi ziwe, turiyambuye Shetani n'ubugome bwiwe. Yaradaditse imitima yacu tubuza kubabarira, niyo mpamvu tutagize umugisha. Yaradadaje imitima y'abigisha ijambo ry'Imana, uza kwigisha kimwe muri cumi, uza kwigisha utwigoro, kandi ari byo bitwuzuza n'Imana bikadukura kw'ibyonye bikomoka mu bisokuru tuvukamo. Turiyambuye ubugome bw'ubwoko bwose, twebwe nyene ubwacu twiyambitse impuzu zera de, twera ku mutima no ku mubiri. Ganza sabwa Mukama, uganzo sabwe nyene nganji, ganza ukwiye cyubahiro mwami nyene ijoro n'isi, ganza muri twebwe tugusenga muri uku kwezi, uganza usabwa uduha imigisha n'imiyezagiro, uri Mana y'ukuri niwe ukwiye kunena azaganza, weruga duwe imigisha yawe tugirwe ko tugushimire, ganza ganza sabwa Kirizo, ganza sabwa Mukiza wacu, ganza mutima w'Imana.
wowe nyene ubuzima, wowe usayanganira muri twebwe tukemerwa kuri altari y'umugabo, wowe ukorera muri twebwe tukajya uko inzuzi z'ubwoko bwose, wowe udufata ukuboko ugakuraho ibihindizo by'ibyuma byasizweho n'abadusumbya ububasha, abatwari bo muri iyi si, kugira ngo twemerwe muri uku kwezi. Ganza mu buzima bwacu Mana mutima mweranda, kugira ngo abarozi baduhige batubure. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo tuvuge ibitunganye tuninahaze data mu mvugo zacu. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo dutsinde shetani n'imikorere yiwe n'inyosha mbi ziwe zose. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo tugire igikundiro ubudahangarwa bw'Imana bukorere muri twebwe muri uku kwezi kw'indwi. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo icangiro kiduhunga, igikundiro kidutahe mu ruhanga, kugira ngo imivumo iduhunga, imigisha idutahe mu buzima, kugira inyatsi ziduhunga, umugwiza utahe mu biganza byacu, kugira ngo imikoshi iduhunge, amahirwe abayacu muri uku kwezi kw'indwi. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo ibyangiritse bikundike, ibyacu byariwe n'inzige tubisubizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, kugira ngo tukugwa kw'icago c'ubugwayi, tukugwa kw'ibisuzuguro by'ubukene n'amadeni, dukugwa kw'agacinyizo kadutuma duhora tubesha kandi tubundabunda, dukugwa kw'aya makonvokasiyo, dukugwa kw'izi manza turutavanako, dukugwa k'umwuka mubi warusubiza inyuma n'akarenganyo. Ganza muri twebwe mutima w'Imana ukora igitangaza gikomotse muri ijuru, kugira ngo duherane umugisha, kugira ngo turambire muri uku kwezi, kugira ngo dusimbe imitego y'ubwoko bwose, kugira ngo tuzengereze abarotsi, kugira ngo tuzengereze abanyabyaha, kugira ngo duhunge abasukasukanye, kugira ngo dukugwe ku mwuka wakaborega ubusa mbanye ububesha ubutinganyi n'ubusuma, kugira ngo dutandukanywe n'umwuka w'irarira ariko k'Imana itemera umunyerarirari. Ganza muri twebwe Mana mutima mweranda, utwiyobore muri iyi nzira igana mu bwami bw'umugisha. Nuze hafi yacu mu buzima bwacu, utubere urumuri, tunogere Imana mutima mweranda. Ngwino uzabarira abarushe n'abihebuye, twese dushira agahinda, dusingiza Imana. Nkomezi z'abemera, wewe utunganya kiriziya yacu, ngwihora ibengerana mu rukundo n'ukuri. Roho wa data ngwino ngwino, mutima wa Yesu ntuzi wacu, mutima mweranda ngwino ngwino, ingutuyobore. Mutima mweranda ngwino ngwino, mutima w'ukuri ntuzi wacu, mutima w'ubwenge ingo tubore. Urakaza neza, turakwakiriye kandi agaseko tuzaniye katunyure muri uko kwezi kw'indwi. Twishimiye kuba abanyamugisha, twishimiye gukugwa kw'ikirere kibi, twishimiye guhorana ugweze, twishimiye guhora mu mbabazi z'Imana, twishimiye guhora mu budahangarwa bw'Imana, twishimiye guhora n'ubutsinzi. Turatuye ko tutazotsindwa, turatuye ko tutazoba muri izo tuzomutwe muri byose, turatuye ko tutazoba ingumba tuzobyara, turatuye ko tutazobengwa tuzobengukwa, turatuye ko tutazohomba tuzokunguka, turatuye ko tutazokenyuka tuzoramba, turatuye ko tutazohohoterwa tuzorenganurwa, turatuye ko atantambara tuzogwana, Uwiteka azotugwanira akanatsinda niwe adatsindwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha.
umugisha, natuye amahoro, natuye ibyishimo, mvuguruje inabi, mvuguruje ububi, mvuguruje ubube gito, mvuguruje amahane. Amahoro y'Imana agaze muri twebwe ubwoko bw'Imana, uku kwezi uhabwe icyo umutima wari ururumbiye. Amen, amen, aleluya. Musangwa amahoro ya Yesu Kristo kandi muyahabwe mu izina rya rudasombwa. Amen. Murushirizeho gucurarangira Imana, mukomeze gusenga, mukomeze kwitura Imana. Uyu ni umunsi udasanzwe, mukwiye no gusozera mu gitabo cy'amategeko cya Guta kwa kabiri mu kigabane cya 28, imigisha yose mukayatura ku buzima bwanyu, imigisha yose mukayakira kandi muyihabwe muri izo zina rya Yesu Kristo ridasanzwe, kandi ukwezi kwiza kw'imigisha y'ubwoko bwose bw'Imana. Amen, amen, haleluya. Duhezagiranwe twese.